Om Swastiastu. Inggih para semeton sareng sami ring rahina sani mangken titiang jagi ngebaktayang cerita pendek sani nganggen bahasa Bali. Murdane cetik. Timpal ketiange ibude. Gelemne sampun tendadi tulung. Awakne berag sesaing utahang getih. Ma kudang-kudang dokter kaden sani sampun ngubaden. Nanging ipun nonton brisdayang seger. Diagnosis ni magedepan. Wenten sani ngorang diabetes akut, wenten sani ngorang keni tumor, wenten sani ngorang sakit ginjal, sakit jantung, sakit hati. Makejang ten wenten sani uning napi sujatine penyakitnya ibude. Sesukatnya ipun dari pejabat magenepan pesu penyakitnya. Ngantos kedua negara ngerereh ubad, nanging durung meresdayang seger. Ni sangat pedalaman tiang wantah memen ipune. Mara memen ipune lega ngelah pianak pejabat, maka sapun ngereres ngan tiang mati. Kanti telah arte beranani anggona ngubadang masih tenyidang seger. Bapa ni ibude sampun makelo ngalain. Tiang ingat marduga seniki bude melali ke umah tiange. Made, icang lakar selesai luas joh. Runguang memen icange nah. Kenten ibude kapining tiang. Nah, asal da engsap tekan timpal dogen lamun subah sugih tiang mesaut asal. Beh icang singkal ngengsapin cai, keto pesaut nih sambil ngekedak. Ada masa yang ngesap tekan widi. Nah, ibude sujatine anak duweg. Dharma lan tentan ngelah daya corah. Nanten demen mapi-mapi. Napi je sani kebausang sekade asa punike ring kena ipune. Nanten taen menjanji-janji, nanten taen mokbok, mirip punike sani ngawinang ipun demenina tekan anak-anake ngantos ipun nyidang dari pemimpin ya diastun ipun anak sani nanten medui. Tiang percaya ibude boye je sakit medis. Sampun makelo ibude nganggon obat resep dokter. Nanging ten wenten perubahan. Sakit ni pedah sakit ni skala. Jantan wenten ane nyakitin. Nanging tiang ten bani nyambatang, iana utawi ianu sani ngeranayang. Adane manusia, don sente don plendo. Ada kene ada keto. Ten makejang patuh kena ipune. Liu masih anake ten demen tekan ibude pamakas saingan ipune. Anake ngorang yang subuh terjun ring politik, mangdani dueg-dueg ngaberaga. Ya diastun tiang boye je politisi, tiang masih nawang ya ring politik sani mangkin timpal, buen mani bisa dari saingan. Ane mangkin ngajumang, buen mani bisa misuh-misuh dari musuh. Sapu diketaler tungkalikannya nih. Samian menghalalkan segala cara, wantah kepentingan sani keutamanya mangdeka polehang napi sani buatang. Sesukat ibude sakit, liu anake pada merebut lakar nyuang tongos nih. Keto kepir-kepiran ortine sane piragi tiang di margane. Beh mirip liu anake ane ngemadakang apang ibude enggal ngalain. Apang enggal man nyuang korsine, ngentosen tongosi ento. Keto tiang mapinah-pinah. Mirip liu masih ada anak ane iri terdengki kepining ibude. Tiang nalokin ibude di cumahne. Tinggalin tiang ikarme. Timpalnya lekat ane biasa aja ke geradak geruduk. Mesuan oleh di jalanan umahne. Mirip marsud neloken ibude. Sasubani tiang neket ditu, men bude ngenggalang ngajakin tiang mecelap ke kamar. Ninggalin ibude. Awak ni berag, lemet, paningalane barak. Sayan wai sayan yang ngetang dogan sakitnya ibude. Jani ia sing nyidang bangun. De, ngelaut ibude ke kene, ken-kenang jani. Men bude nakunin tiang. Beh tiang tenawang ampun me, tiang mesaut makitok-kitok. De, meme belelah gati ke mumai. Masih sing segar-segar pianak meme ne tetonan. Mirip ne mula karman meme ne. Kita penyambat men bude sambil ngesik-sigan. Tiang inget-ingetang, ipidan memen tiang itain ngorte. Wenten jeru mangku napi balian. Tiang masih ten sekenawang. Kone bisa ngubaden anak kene cetek. Nongos di bongkol gununge. Sesai mesemedi nunas pice, nunas ice. Ajakin tiang main bude mereka. Ma bekal bas. Dak sine tipat kelan, canang lan bayuan. Tiang sarang main bude nakonang ring balian ini ke. Metakan main bude.
Jero, napi sani ngerana yang pian titiangi sekadi asa punika? Jero balian rawang. Ne, ada ne sing demen. Sire, anak ditongos ne megai. Kene pare solah ne. Baliane mejalan nyerengseng. Meriki sebeng ne gede pisan. Nyingetang tiang ngaja sireng ge. Tiang engsap. Tiang tenbani na konang adannya ne tekan jero balian. Tebus atmani di pura dalam. Anggon Banten anu. Enggalang ne nebus apang enggal ia seger. Yang singketo pedas ia lakar ngalain. Ingge jero matur sukseme. Titiang sarang main buda ngenggalang mapamit. Satekani saking umah baliane permangkin main buda kawantu oleh keluargane repot ngai Banten. Tiang masih milu repot ngayahin. Made, bilang kene jebos. Bilang keto. Tandingane konen misi kene keto. Cek megerdeban perjani di jumah ni. Ada ane ngayain buda, ada ane ngayain Tamiyo ane madelokan, ada ane ngayain Banten megenepan. Agat pesan reng-rainane mangkin Banten ni sampun pragat. Orangnya tekan jero baliane mangkin dewasa sane melah age dunas kasegeran. Makejang timpal-timpal de tongos ni ibude megai ajakin tiang maturan ke pura dalam. Apang milu mebakti nunasang ring ide betara mangdani ibude enggal seger. Tiang nyangkol ibude tuan oleh kursi roda. Jero mangkune ngan tebang Banten. Tiang ningalin makejang timpal-timpal ni ibude. Ten wenten sanitan tekemriki. Telak tekang tiang sakebesik. Ratu betara sapa sire jesani nyakitin ibude mang deketara mangkin. Tunas tiang ring manah. Ipidan bude sesai nulungin tiang ya diastun ia masih anak sengelah. Ajak tiang uli cenik bude mula anak polos. Nenten bedaya ibude lakar kekene dadine. Tugas ipun wau-wau ring politik wenten masih kena jejah memen ipune. Bude, dia bilu-bilu terjun ke politik. Anak politik yang tu keras. Apa buin iraga tu singelah apa, keto memen ipune majarin. Nangi ibude kekah jungkah termesaut. Me, jani subuh ganti ni iraga nguantu masyarakat kecil. Kadang iraga kagugu dari wakil rakyat. Apa ngidayang nulungin anak len. Apa ngidayang lestarian gumi Bali ni. Jero mangku sampun usan ngan tebang Banten. Sani wenten ring pura ajak mekejang aturang bakti. Inggih asepin tangane dereng suut pada mebakti saged wenten ane cerit-cerit. Kebus. Mekejang matau lihantur ngenggalang bangun. Tiang ane ngisyang ibude tan nyidayang ningalin sire sani jerit-jerit. Anak-anaknya pada biur. Aduh, buen ini jerit-jerit. Me ajak malu ibude tiang lakan ningalin sire jenike. Tiang majujuk lan nyelpsep di selag-selagan anaknya ane lenan makita ningalin. Mereka kide keto abad tiangnya sasa ngemaluang. Sesampune di malu tiang makasyab. Tiang ningalin awak ane gede, barak bieng, mebulu tencara manusia. Makejang tan mesuara, ngob, mara makipakan tiang buen makasyab. Karma? Inggih, asa punika cerpen sani memurde cetek. Wasan tiange ni putugani anggarani saking prodi pendidikan bahasa Inggris nomor absen 8. Suksema. Om Santi Om.